हेलो फ्रेंड्स, तो मुझे स्वागत करुच्ची आ गोटे युधिष्ठिर लाइव विजन यूट्यूब चैनल आ गोटे नुआ ब्लॉग को। तो आशा कर समस्त भल थे। तो मु पूरा देखिबार तो आप कौन कह तो आम कि बर्तमान बाहर टाइम है 2:30 बोधे 2:30। तो जीवु कहीं बहुत टे जीव कहीं बहुत आज सीरीज काम अच्छे तो से फोन करता जा बहुत तो बहुत जीवु कहीं सीरीज हेलमेट भी आनी। तो आम रज को मु कल करी यदि रज तो पाखक जीवु हेलमेट आना जी रज तो बाहर तो 3 जन मिसिकी जीवु बहुत बहुत बुलाबुली करूँ। पार्क फार्म मजा को ब्रिज फ्रिज सब बुलाबुली करूँ कहीं जेहतु संध्या टाइम तो जैकेटा भी नहीं जैकेटा नहीं कहीं से फेर फेर संध्या जाकर जेहतु शीत दिन तो चलतु जा आज ब्लॉग स्टार्ट कर। ड्राइवर बड़े हवा दरकार ना वेलकम वेलकम वो कचरी पड़ा बौद्ध सहर यहाँ ना क्या घर क्या ब्लॉगिंग ने पूरा दूसरा स्टाइल देखा सो फ्रेंड्स फाइनल में बौद्ध पार्क पुंजा देखी पारे पछपड़ी पूरा रज चलचे पूरा फोटो सुट करचे माने आम आसलु प्रकृत में मेडिसिन लगा लगी कहीं सीरीजर टे मेडिसिन नबार से आम आसलु जेहेतु बौद्ध आस बुलाबुली कर देखी पारे पछपड़ी पूरा फोटो चलते जोर माने रजतर बुट ना तथापि सी सीरीजर बुट मागिक फोटो उठाऊ देखी पारे मुझे बर्तमान जाऊँ पूरा सीरीज आमर जे पूरा पोजिशन टा पूरा बताऊँ देखी पारे माने देखो
ସୁସ୍ ଜ୍ୟାକେଟ ପୁରା ଭଡ଼ାରେ ନେଇକି ରଜଟା ଆମର ଚାଲିଛେ ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରା ଚାଲିଛେ। ଆମର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ ଶିରିଷ। ପୁରା ସେପଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଇ ଲଭ୍ ବହୁତ। ତ ଯେହେତୁ ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଲାଇଟିଂ ହବ ବୁଲି ପଡ଼ିବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାହିଁ ଦେଖିପାରୁଛେ। ସ୍ମାଇଲ୍ ପ୍ଲିଜ୍। କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଆଗ ହେଲା ଦେଖିପାରୁଛେ। ମାନେ ଆଜି ପୁରା ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ପୁରା ବୁଲାବୁଲି କରିବୁ ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବୁ। କାହିଁକି ନା ଥରେ ବି ଆସିଥିଲୁ ବାହୁଡ଼ା ଟାଇମ୍ରେ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଥିଲା ତ ପ୍ରାୟତଃ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆଜି ଟିକେ ଦିନ ବେଳେ ଆସିଛୁ ତ ଭାବିଲା ଯେ ପାର୍କ ଟିକେ ବୁଲିକି ଯିବୁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ପୁରା ପାଣି ପୁରା ପଡ଼ିଛି ଲାଇଟିଂ ଫିଟ୍ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଏଇଟା ପାଣି ଫାଣି ଟିକେ ଶୁଖିଯାଇକି ସଫା ସୁତରା ପୁରା ଚାଲିଛି ଦେଖିପାରୁଛେ। ତ ଯିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କେତେଟା ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରିଦେବା ତାପରେ ଘରକୁ ଯିବା। ସଫ୍ଟୱେୟାର ଫାଇନାଲି ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଉଠେଇଦେଲୁ। ସେ ଫଟୋଟା ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଦେଖିଦେବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଣି ସିରିଜର ଏଇ ଆମର ସିରିଜର ପୁରା କିଣି ଫଟୋ ଉଠାହବ। ନୂଆ ମେମ୍ବର ଆମର ୟୁଟ୍ୟୁବର ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭାଇ ଆମର ବାହାରୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଦେଖିବ ତ ପୁରା ଲୁକ୍ଟା ଦେଖନ୍ତୁ। ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ ତାଟା ରଜର ଫଟୋ ଉଠା ଚାଲିଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଡଲଫିନ ଖାଇଦେବ ଡଲଫିନ। ରଜ ପୁରା ବୁଟ ପିନ୍ଧେଇକିନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଟୋରେ କେତେଟା ରିଲ୍ସ ବନେଇବେ। ଆମେ ରାତିରେ ଆସିଥିଲା ନାଇଁ ଆସିବା ଥରେ କିଛି ବିକ୍ରମ ଥିମି ରାତିରେ ଆସିଥିଲା ଥରେ। ସେପଟେ ଲେଖା ଅଛି ଆଇ ଲଭ୍ ବହୁତ। ତ ସେଠାରେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା କଥା ଏଥିରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଟିକେ ଉଠା ହବ। ଡଲଫିନଟା ଓ ପୁରା ସିରିୟସ୍ ହିରୋ ଏବେ। ଦେଖିବା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଲାଗି ପୁରା ବୁଟ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିଦେବ। କାହିଁକିନା ରଜତ ଯେହେତୁ ନାହିଁ ସେ ସିରିଜର ପିନ୍ଧୁଛି। ଆଉ ସିରିଜ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଟ୍ୟୁବଟପ୍। ଇନୁ ପାଣି ଝିରି ପଡ଼ିଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସଫା ଚାଲିଛି କି ନାହିଁ। ରଜ ତ ପୁରା ଫଟୋ ଉଠେଇକି ପୁରା ମେମୋରି ଫୁଲ। ଏଇ ମୋଟା କେତେଟା ଉଠାଅ ଫଟୋ ଭାଇ। ହଁ ସେଲ୍ଫିଟେ ନେଇଯାଅ। ଦେଖ ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଫଟୋ ଚାଲିଛି ଉଠା। ରଜ ପୁରା ଚିକଣିଆ ବୁଟଟେ ମିଳିଛି କିନ୍ତୁ ବୁଟର ମାଲିକ ହଉଛନ୍ତି ଦେଖ ମାଲିକର ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖନ୍ତୁ। ମାନେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଲାଗି ପୁରା ବୁଟ ଚେଞ୍ଜ। ଜ୍ୟାକେଟଟା ବି ରଜର ନାହିଁ ସେ ସିରିଜଟା ଉଠେ ଦେଖିବ। ଆଉ ମୁଁ ପାଖକୁ ଦେଖାଉନି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଏଇ ବୁଲଟୁଥଟା। ତ ଫାଇନାଲି ଆମେ ଫଟୋ ଉଠି ସରିଗଲା। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବୁ ଘରକୁ। ତ ଯିବା ତ ଯେହେତୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ବି ହେଇଗଲାଣି ତ ରାତିରେ ଯିବା। ଯେହେତୁ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଚେକିଂ ବି ହେଇପାରେ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଯିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଷ୍ଟ ଫଟୋ ଚାଲିଛି ତାଙ୍କର ଉଠା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଦେଖିବା ଯଦି ହେବ ବୋଲେ ବ୍ରିଜ୍ ଫ୍ରିଜ୍ ଉଠେଇଦେବୁ। ତ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋର ପଛପଟେ ବି ଦେଖାଯାଉଥିବ ଗୋଟେ ଆଇ ଲଭ୍ ବହୁତ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଠାରେ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଉଠେଇବୁ ତାପରେ ଯିବୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ ଏ ଆସେ ସିରିୟସ୍ ବେଗେ। ଏ ଗାଡ଼ି ଧରିକା ରେ ଗାଡ଼ି ଧରିକା ନେଇ ଯେ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଧରିକି ଆସିବା ପାଇଁ ପୁରା ଦୁଇ ଜଣ ପୁରା ଝଗଡ଼ା ଲାଗିଛନ୍ତି। ତ ଯିବୁ ସେଟା ଆଇ ଲଭ୍ ମାଇ ବହୁତ ଜଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଟା ଯିବୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବୁ। ମାନେ ସେମାନେ ଗାଡ଼ିଟା ନେଇକି ଆଇବେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଫଟୋ ଟିକେ ଉଠେଇବା
तापर घर को जीवा आज माने आमे प्रायतः आसनु 3टा कि 3:30 टाइम आसनु 3टा 3:30 टाइम होलानी बर्तमान रज देखो पूरा चढ़ी जाऊे पूरा फोटो उठेगा लगी तो बर्तमान फोटो उठेबू आई लव बौद्ध ए सीरीज जा शीघ्र फोटो उठा तार रजत पूरा सिंहासन बसी गले तो फोटो उठेबा तापर जीवा आज घर संध्या टाइम रे लाइटिंग फाइटिंग संध्या टाइम रे लाइटिंग फाइटिंग भल पड़ी था लाइटिंग फाइटिंग पूरा सेटिंग हो रही है तो जीवा चलते मुझे बर्तमान केतरा वीडियो शूट करदेली देखा केतरा फोटो शूट करदे तापर घर को जीवा यहाँ बौद्ध हनुमान मंदिर बौद्ध ब्रिज क्या माड़े चल चल फोटो उठाई तो बर्तमान फोटो उठा के उठेगा तार जीवा तो फोटो उठा ए हीरा मना उठा ये उठेगा सीरीज बहुत बहुत 2 नंबर ब्रिज की 3 नंबर इटा बौद्ध मर्जाकुद ब्रिज देखिबार थे माने फास्ट ब्रिजटा हला सेठी आगड़े सेकंड ब्रिजटा एटा थर्ड ब्रिजटा हला धरपुर ब्रिज फोटो उठा ताको फोटो उठा के जिमा संध्या लान हाँ मुझे ब्लॉग कर पूरा संध्या लान बर्तमान बुलाबुली करी कहीं जेहतु बहुत आसुटे मजा खुद ब्रिजटा बुल देकी पड़ेगा देखो पानी अल्प अल्प अच्छी सेटा बजरंग बली हनुमान मंदिर माने बढ़ी टाइम तो देखी थे बन्या टाइम केते पानी पूरा आसला।